Assalamualaikum. Qalamja kanal подписчиктери. G'oyanдағы paintball deybi. Shunday o'yin bor ekan. Qalamja rayoni Aydirken shahri G'oyan esali bor ekan. Bulara tatsam aratırım. G'oyan. Like'tan basıp komentardan yazıp turmuzlar. Şuraya kelip alıp ketsеңіздер болады екен, семьяңыздармен, балдарыңыздармен. Бұл эми Кыргызстандан акыркы видео болот. Кийинкисини Шотландиядан киргизип турабыз видеолорду. Кетерден мурда бир алып кетейли деп. Az балдар менен бияка келип paintball ойнап кетебиз. Лайктан басып комментардан жазып kimler kelip es alıp ketken, qanday jer жазып турыңуздар. Келелектер болсо келип es alıp кетиңиздер.